Tubaye ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Bamwe ni mwaramutse abandi ni mwiriwe bitewe naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Rero uyu ni wa mwanya umenyereye tubagezaho update y'amakuru aho turi na gatanu ku minsi 24 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2024. Reka rero tubagezeho imitwe igize aya makuru. Murabizi ko buri gitondo tubabwira uko byifashe cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero niyo mpamvu tuzindutse kugira ngo tubageze hamwe mu makuru avugwa agiye atandukana. Turahera mu mujyi wa Goma, hari byinshi bihavugwa, naho muri territoire ya Nyiragongo nabyo turahaca tubabwira uko bimeze. Muri territoire ya Rucuru hakomeje kubera imirwano mu bice bitandukanye, yewe no muri territoire ya Masisi intambara ntihagaze irakomeje. Hanyuma turamanuka mu ntara ya Kivu y'Amajepfo tubabwire imirwano iri guhuza babiroze bishambuke bonyine basubiranyemo muri territoire ya Fizi, aho ni muri Sud Kivu tuzaba twageze. Reka rero amakuru yacu tuyahere mu mujyi wa Goma. Mujyi wa Goma amakuru atugeraho dukesha amasoko yacu aravuga ko ku mupaka w'ibihugu byombi cyangwa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaragaye FDLR nizo zigaragara cyane hafi n'umupaka, ariko nyine kuri side ya Kongo. Igitangaje rero bagaragaye bambaye umwenda w'abagarde presidentielle cyangwa se umwenda uniform y'abarinda umukuru w'igihugu. FDLR kabisa yaratoneshejwe na leta ya Kongo, aho bigezaho babaha inshingano zo kurinda ahakomeye. Ahakomeye niho babaroza. Yewe babagira icyizere kugezaho bambaye uniform ifashishwa cyangwa se uniform ya bamwe mu barinda umukuru w'igihugu. Baragaragaye rwose mu bice bitandukanye hariya mu nkengero z'imipaka yombi. Reka tuje hirya gato muri territoire ya Nyiragongo. Kugeza ubu nta mirwano iheruka kuhabera, ariko murabizi ko minsi ishize tugenda tubabwira uburyo leta ikomeje kuharunda imbunda n'ibisasu bikomeye, indege, abasirikare benshi batandukanye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo n'ingabo za SADC ziri hariya rwose barahari biteguye kuba barasana umwanya wari wose. Muri territoire ya Rucuru haravuga imirwano idasiba cyangwa se gutera amabomba kwa leta mu bice bifitwe na M23, mu bice za Rwindi n'ahandi, kubera kwicara barasa amasasu. M23 noneho isigaye nayo ibishura, bararasaga bagatera ibibomba ikabireka rwose, ariko ku munsi w'ejo hashize M23 nayo yarabibateye. Naho andi makuru yavugaga ko Kanyabayonga yaba yafashwe, rwose ni ibinyoma. Kanyabayonga iracafitwe na FARDC. Reka tuje muri Rucuru. Muri Rucuru inyuma yaho M23 ifashe ibice bimwe bitandukanye, ariko hari ibindi bice yakatinze ibisiga hagati bitewe nuko yabonaga atari ngombwa yo kubifata. Ibyo bice ni ibingibi bikurikira: Bukombo, Birambizo, Bishusha na Kibamba. Utu duce M23 yari yadufashe cyangwa se ngo itujemo ihashire abasirikare babo, ariko abaturage bari bahaturiye baje kubabwira ko Nyatura basize hariya ziri muri utu duce tuvuye kubabwira, babaha raporo ko zibamereye nabi. Niyo ubwo babigenzuye bonyine barabikurikira basanga abaturage bari hariya wa mugani baratotejwe. Niko kugenda ku munsi w'ejo baja kuharwanira. Bashitse basanga hari ingabo nyinshi za FARDC zihari zihacumbitse, ni nyinshi ziri muri utwo duce, ntabwo bafite ububasha bwo kuzirukana ngo bazikure muri utwo duce. Niyo mpamvu rero
bahindukiye barahunga basubira inyuma, FARDC igenda ibirukana, ariko bahunze burundu, bagiye inyuma baje kwitegura uburyo ki bakongera nanone gufata turiya duce tuvuye kubabwira. Naho za Bweremana ku musozi wa Ndumba hakomeje kubera imirwano, leta ikomeje gutera amabomba kuri M23 nayo ku munsi w'ejo rwose yarabarasheho, nawe babateraga amabomba bagacicika nk'uko twari twabibabwiye, ariko ku munsi w'ejo M23 nayo yabasutseho ibisasu, niyo iherereye hejuru y'umusozi, naho FARDC yari munsi mu biyaya. Rero habaye imirwano nyine yo gutebana amabomba ndetse n'amasasu, bararwanye nubwo itabaye intambara iremereye. Reka tuje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi, mu bice bitandukanye habereye imirwano y'aba Mayimayi basubiranyemo. Twababwiye ko hari umujenerale, hari umusirikare wa Yakutumba nako watandukanye nawe. Bararwanye iminsi 2 ishize, nako ni iminsi 3. Hari ibice bibiri muri Mayimayi, igikundi cya Yakutumba nico kidashigikiye ko haba amahoro. Rero hari ikindi gikundi cya Biroze Bishambuke kivuga ko cyo kirambiwe n'intambara rwose, ko hageze ko babana n'abanyamurenga amahoro. Bapfuye ico kintu bararwana. Abo rero badashigikiye ko amahoro aba, ko umutekano ugaruka, n'ingabo za Yakutumba. Barwanye n'ico gice kindi kigwiremo cyane abafurero n'abanyintu cya Biroze Bishambuke, barwaniye mu bice bitandukanye za Rubonja na za Kabanju ndetse na za kuri Bwengwa. Aho niho habereye imirwano ikomeye ku munsi w'ejo. Nanone muri ibyo bice tuvuye kubabwira hariho umutwe wa FDLR nawo wacitse nk'ibice. Hari igice cyitwa CNRD cyo cyasigaye muri Kivu y'Amajyepfo, naho uno mutwe wa FDLR umuyobozi wayo yafashe igikundi cye akizana ino za Noro, ndetse hegereye kiriya kibira, ririya shamba mu Burundi bita ngo ni ishamba rya Kibira. Hari abajenerale babiri ba FDLR, hariho General Theophile Rukundo, hakaba na General Rukundo, hari undi bita ngo ni General Hamdani. Abo nibo rero bahanganye, hari ibice byabo, hari ibyo bapfuye hariya nyine bacikamo. Igikundi cya General Theophile kiri mu bice bya za Kirembwe, cyarwanye n'ikindi gikundi cy'undi umujenerale wa FDLR tutibuka izina rye, turaza kuri babwira. Icyo cyagiye muri uyu mushasha w'Ababembe umanuka za Rusenda niho bari, ariko baheruka kurwana intambara itoroshe cyane, hapfa abantu benshi. Muri izi ntambara hagati y'ingabo za Yakutumba n'iki gikundi cya Biroze Bishambuke hamaze gupfa abantu bagera ku 100. Naho ku ruhande rwa FDLR na CNRD ntituramenya umubare wamaze kugwa muri iyo mirwano, tuzabibabwira mu biganiro byacu biri imbere. Reka rero inshamake y'amakuru yacu tuyisoreza aha ngaha, tubibutsa gukanda subscribe, tubibutsa gusharinga ibiganiro byacu no kurayikinga. Mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.